Biyag, wenno patay. Tinapalabas, naangay ti kalay sa darusana ken Solomon iti simbahan ti ili ti Bugalyon. Ado ti tawa di maray, tapno imatangan da ti kalaysa. Kalpasan ti kalaysa, nadlaw ti padi, ti may sa lalaki anapasnek ti panagkararag na. Kinasarita na daytoy ni Tony. Imbaga na iti padi, nga iso ti kayan ayat ni Rosana. Mapagsisilpon ti padi ti amin, ket binalakadan na ni Tony. Aliw-liwaan na ti bagina, tasanen anawayan ni Rosana. Iti mat asyenda, saan ang makauray ni Solomon ngagsubli ni Rosana iti ayan na. Imbaw na nga ni Maskay, tapno ayaban na daytoy. Itagagayem, at tuyen tituloy tinubela tayo na paulwan. Biyag, wenno patay. Mapayaban ni boss ni Rosana. Mapandangan nun ditang pangirabalay. Iti rest house ni boss. Ha, agam nakaturugan. Naiturog nan, tinalaos, abanog na. Kanya, Pakibagam laengen ken ni senyorito, anakaturugan ni Rosana. isip! Boss, relax ka kadilaeng. Anya relax sa sasawam ansot. Boss, mawatam kumamat ni Rosana. Sinilip ko iti ayanda. Kat talaga nakaturugan. Madlawa na bang panlog? Una nang hagsubli. Hanggang saan magigayam. Itantan mo pa lang amin, boss. Tiyan niya, ansot. Ha? Kwa. Awan, boss. Sinasayat, boss. Ituloy tayo kititag shop. Agpulutan tayo. Ano ti pulutan? Salpag. Kunaklakit din no. Oh. Itantan mo pa lang amin, boss. Anya ti tantan ko! Oh, kwa, boss. Awan. Oh. Ala. Ingkay pa'y mangala ti arak. Ta uminumak pa'y. Sige, boss. Umekan nansot. Inta mga lay ti harak nga to. Kan pulutan. Wen Maskay. Bogan, agtukyat tirignak. Jak kayat amay may sa asilid ti pagturugan da Rosana ken Solomon. Maawata. Tauray siya, kastamat tirignak. Ang anya nga rod, ti mabalin tayo. Agasawadan. Kasita, naimbag ta nakaturugan ni Rosana. Tano saan? Adda kuman ita dita rest house ni Solomon. Talaga saan akayat ni Rosana ti kayat nga aramidan ni Solomon kan kuana ita. Akal-kalpas ti kalaysada. Iso nga imay dito'y ayanta. Wen, amok dayta. Oh, anyan to nga ti sumaro no amapasama. Bogan. Balakadan talatan ni Rosana. Arumbeng apakibagayan na ni Solomon. Taagasawadan. Awanen ti mabalin na. Nang runa kat agasawadan. Bogan. Ala, maturog tamatan. Aginana tamatan. Dito'y akpay paraangan ti rest house. Agpainit ak dito'y. Diyos ko. Nito ni ti adda iti panunot ko. Diyak maiwaksi iti panunot ko. Saan akon anawaya? Gaputan nagkalay sa kami kan ni Solomon. Diyos ko. Tarabayam ni Tony. Kat itulok mo kadingag sabat idalan mi. Tapno ituloy mo ito, ti ayan-ayat mi. Rosana. Naimbagag sabat.
Anya ti aramidem dito'y parangan. Kaya't ko tiyag painit dito eh. Gaputa sigurado nga ikulong naktumanan. Kat pulos, ajak makapagpainit. Anya. Saan ka di apod na ti kunag? Pampanunutak, no kasano kadag Santi Cross, abaklayag. Ita, tanagbaligi ka, iti kayat mo. Anya akros ti bagbagam, Rosana. Dita ka nagbidot. Saan kanto apabaklayan iti cross? Apay kumangaramidet ti kastakan ka. Santo Apolos. Gapo, tay ayatan ka. Senyorito Solomon, Rosana, umay kayo, tanakasaganan, timakan. Nangagmuti ko na ni Bakatbogan. Mangantayo ka nun. Ala, umay kan, Rosana. Sige, sumarunong ako. Umay kan. Kaputag subli tayo ije mansyon. Apaman amalpas tayo nga agarmusan. Bakatbogan. Bagat Adela. Senyorito, Agbati kayo pala dito asyenda. Tumulong kayo nga gidaliman at ditoy. Oh. Agbati nensot. Isonto ti kadwayo nga agsubli ije mansyon. wan, senyorito. O sige. Agarmusar tayo. Numabalin. Dito yakon nga agyan, Solomon. Kayat ko dito'y asyendam. Ta makaaliwak sayak dito'y. Mabalin ko ti tumulong iti trabaho iti talon. Saan ang mabalin nga agtrabaho ka? Ado ti tao. Iswa saan anasken at tumulong ka? Kayat ko ti mawatwat. Jak kayat ti nakakulong latan. Saan na mabalin? Itamot lang. Agsubli tayon ije mansyon. Sige. Taawan mat ti maaramidak. Taamok mat aday talakay kayat mo ti matungtungpan. Amumot lagayam. Isoasan kan nga agsukir pay, Rosana. Boss, talaga ka dingag diretso tayo ni Mansyon. Tanya ti amum apapanan tayo. Ha? Awan makiti, boss. Idiretsyon to'y kotse di mansyon. Areglado, boss. Rosana, asawa. Apaya di ka matagtagali. Di ka agmisuta kasta. Tad-adda apumintas ka. Kat ad-adda amaaya-ayo akan ka. Boss, talaga saan na maliklikan pa'y? Ipan mo at talagan. Anya, One mat, boss. Mayatay ka. In love. sumardeng ka ditan maskay. Ti panagmanehom ti into na ram. Bokal, madandanaga na. Imo na nga mindaro sana kan Solomon ijay mansyon. Magano. Amok ti pampanunutam. Kapsat bokal. Anya ngay nga rod kat asawa na ni Rosana. Oh, Adan karbangan na iti anak mo. Tano ko mamabalin, adatalaangan. Di datalatta kuman. Saan mo't nga rod, amabalin. ha, Ala, umay kakit din. Tatumulong tan nagisimpa.
Pambaranta ti makiamam mo kadagiti padata ababakot ken lalakay. Sige. Solomon, saan ka di amabalin a panawan ng dito sila? Kaya't ko biti agina na. Anya, Kaya't ko ti agina na. Iso a kayat ko ti agmay-may sa dito sila. bueno. Sana ka sumrek. Si kalatan ti sumrek. Agyaman na. Yak sakit di maliklikan ni Solomon. Nang ro na ta nagkalay sa kami. Amuklatan ti aday di panunot na. Iso akayat na nga umuna kami dito yung mansyon. Ngam saan? Saan ang mabalin? Maskay, Boss! kaya't kumananti uminom iti arak. Kailangan na. Ha? De, apay ngay, boss. Kunakman no gan kayo tisilad ni Rosana. Bayan pa lang nga ginan. Ala, ingka mangala iti arak. Sige, boss. 2 baso ti alam. Takayat ko adang gayan na. Areglado, boss! Nagpasa, ti panagtalimanag na eh. Wen, kakabsat. Ay, kahit muna kami na. Alawan. Muna kami gagawin, kapsat. Saan tayo? Kabsat mo kan. Kasano ita? Agsubli tayo ni Jay Mansyon. Jakam mo, Adela. Inkadamagan ken di ansot. Ay, sumot ti agdrive iti pagluganan ta. Intayo ko man i Jay Mansyon. Madanag anak ngamin. Anya. Ang mga noo. Ala. Inkadamaganan ken ni ansot. No itan ti panagsubli tayo iti mansyon. Tapno di kan agdandanag akasta. Sige lang! Uminom tayo! Ado ti arak anat da! Boss, ansat! Tanggalin na ka! Eh, siya tayo. Nagmayatan ti kastoy! Ado ti arak! Ita kami lang nga makaraman iti naimas nga ara. Dali, tansot. Isuot ang ganda ka pusan sa... Sana pare? Taintun, bigat pa mati, trabaho mi dito yung asyenda. Meron! Wen! Sana pala itawan matibos Solomon! Marami tayo ti kaya tayo! Tayo! Adda ka di babae ditoy! Babae? Wen! Kayat ko ti babae! Tananabugan ka na nadela lang. Tiyata dito yung babae, boss Sansot. Anya! Pwe! Apay nga men. Kayat ko nga ti babae! Adda ka di may rekomendayo! Awan mo rod. Wan! Nag-aalas na kiti babae dito ay. Agat pitak na. Kankas dalagos os-os. Iti bunga ti akasya. Anya! Ikalangin hindi ka baret. Ano ti nagpipintas kan pasig na nagpabanglo. Tapos, tansot. Oh, salbag! Sige! Intayo jay kabaret! Asino ti sumurot ka na? Siya! Sana nakalungkot ti kabarit itangal daw, boss. Sa papay nga men, boss! Pues! Intayo intun rabi! Wanya! Sumurot kayo! Sumuro to! Sige, sumunod kami. Sumuro kami! Kami na, boss! Wang nagpesa lang kwarta me! Kwartami! Sakti makamu! Ado ti kwarta! Maskay! Ado ti na inom pong anak. Agam saan na kayo nabarta? Boss! Idinto ta si ka. At madlaw nabartag ka. Basit lang, boss. Sana unay naparta. Ala! Ituloy mo ti uminom dito parangan. Mapanak iti ayan ni Rosana. Sige, boss. Bayat tayo ta. Natanaw ni Solomon. Umunak dito yung mansyon. Ang mga nuumay dito silid nga yan ko. Saan ko mamat?
Jak amunuan niya ti aramidak na umay. Anya nga tati ibagakay ko na. Tapno saan nga umay dito ayan ko. Irido, isulay ta ni Solomon. Nailukatan. Inlak ko. Ngam nalukatan na lata. Rosana, asa pa? Apay nga imay ka diti ayan ko. Mas daw ka. No nalukatak tiri daw. Idinto ta inlak mo. Adda kanyak ti amin a duplicate ti tulbak. Dito'y mansion. Ako. Kaya't ko tiyag may sa. Rumwar ka ko ma. Saan ang mabalin? Kukuha ka itan, Rosana. Agbaligingatan ni Solomon amang gunod kini Rosana. Gagayem. Ti yuliwana dinggen, ti tuloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Inapalabas, kalpasan ti parambak ti Kalaysa da Rosana ken Solomon iti asyenda. Binili ni Solomon da baket Bogan ken baket Adela nga agbati da, tatumulong dapay nga agidalimanek. Nagdanag ni baket Adela, gaputan mabalin, di na kayat amay maysa siled ti pagturugan da Rosana ken Solomon. Ngem pinalagipan ni baket Bogan, nga awanen ti mabalinda, gaputan nagkalaysan dagiti dua. Itimot mansyon, pinanawan ni Solomon ni Maskay iti paraangan, ket nagturong iti ayan ni Rosana. Inlak ni Rosana ti ridaw, ngem nalukatan ni Solomon. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Inlak ko ti ridaw. Ngam nalukatan lata ni Solomon. Apay nga inmay ka dito ayan ko. Mas daw ka? No apay analukatak tiri daw? Idinto ta inlak mo. Adda kanyak ti amin a duplicate ti tulbek dito'y mansion. Kwa. Kayat ko tiyag may maysa. Rumwar ka kuman. San ang mabalin? Anya. Kayat ko tiyag may maysa. Saan ang mabalin? Kukuha kaitan. Ikwa, Solomon. Pangasim. No talaga nga ay ayat anak. Saan ako maapiliton iti kayat mo? Anya? Urayam ko mati omno. Akan ito. Apay nga, boss. Nagsubli ka man dito parangan. Masurunak. Apay, boss. Kaya't ni Rosana tiyag may sa iti silid. Ha? Apay nga, boss. Nupay kasta. Sige lang. Pinilit mo kumaabos. Saan maskay? Jak kayat apilitan. Boss? Urayat ti umno agundaway. Urayat nga umamo kanyak. Iti kasta. Naragragsak. Boss? Wen maskay. Urayat nga umamo ni Rosana kanyak. Sakbay nga ipatungpal ko ti kayat ko. Kabsat Bogan, pampadunutak ti anak ko. Amangan no rin na muskit di matang ni Solomon. Ha? Kaputaan mo, kan masiguradok asaan akayat ni Rosana.
No adda ako maita ijay mansyon. Malapdak ko man ni Solomon. Uray adda ka ije mansyon, Adela. Di mo malapdaan ni Solomon iti kayat na. Ta ni Solomon, noan niya ti kayat na, aramidan na. Ala, maturog takit din, tani, rabiin. Aginanatamatten, tanabannog ta atimulong anagidalimanag. Bareng makasubli tayo inton bigat, ijay mansyon. Awan da nanabogan kan nanang. Iso asya kun ti mangisagana iti armosar da Solomon kan maskay. Oh, Diyos ko. Sikati mang tarabay kada kami dito yung mansyon ni Solomon. Namabalin ko ma. Ipaanaw na kami dito Diyos ko. Naimbag nagsabam, Rosana. Asawak. Naisagana kong ti armosaryo ka ni Maskay. Armusarta ko na. Gapo, tasikati ka lang ko. Saan animaskay? Sa anak pa'y ang mabisin. Sana mabalin. Sige. Aglang lang tanga agarmusar, Rosana. Ansot, agsubli tayo ka din ije mansyon. Wen, agsubli tayon. Tamang ano agur-urayan ni Boss Solomon. Nasaya at ngarudno kasta. Hala, agsagana kayon. Tagsubli tayon. Sige, inak ibaga kan ni Adela. Oh, salbag at talaga ti kalsada. Pagsungkaan. Jak mapardasan ti ag-drive. Ansot, Apay, agnanayon kadilatan nga agpapaay ka kan ni Solomon. wala. Taapay, saan ka di mabali na pumanaw kan? Kat agsapol ka iti sabali ang trabaho. Asaan kat apasurot na kalatan ni Solomon? Ne, anya ti katawaam, Ansot. Sana mabalin, bakit bugan? Adu a kwarta, ti malala kini boss. Nga uray pumatay kan iti tao. Awan pa'y pinatay ko, bakit bugan? Ni maskay tinaturid a pumatay. Tayo so tinang paltog kada bakit dorotsa, kan ti anak na. Anya? Jaknam naman na paltugan na ida. Masuron siguro idi. Tadida ngamin ibaga tayan ni Tony. Iso a pinaltugan na idan. Ket dayjay, naitanamdan nga gina. Anya nga itiriknam iti kastay niya inaramid ni Maskay. Anya kumangay tiriknak. Saan mo tasak ti pimatay ah? Anso, amok anasaya at katao. Iso ano mabalin, panawa mo ni Solomon. Pasaan anasaya at atao. Jak mapanawan. Gaputadakkel ti sweldo mi kan kuana. Saan anasaya at tipagbanagam. No kastamlaeng, Anso. Kasla di mo amo ti ugali ni boss. Delikado na ti biyag ko. No pumanawak. Ang mga no pasapol nak. Ket patayin nak. Anya? Iso anarigat na ti bagbagam. Bakit bogan? Ngagpapankan ka. No di na kan pakairanudan. Patayin na kan. Agininom kayo gayam dito parangan ti mansyon. Boss, maskay. Wen, gaputad na plano ang pagsarsaritan mi kini boss. Anya plano data? Sige. Agtugaw ka, Ansot. Gaputa karaman ka iti daytoy a plano. Boss, Maskay? Ibagamon ko ni Ansot ti plano. Wen boss. Ansot, sapulan tayo ni Tony. ha? Sapulan tayo, boss? Sapulan tayo, Ansot. Ket numasapulan tayo.
patayan tayo. Kunak manusahanan, boss. Bastag tungpal kayo, iti kayat ko. Sige, boss. Ang aginom tayo, bay. Agragsak tayo, bay. Wen boss, ituloy tayo grambak. Sige. Adu ti arat. Iso nga awan ti parikon. Wan anak. Dahil tati imbaga ni Anso. Ni maskay tinang patay kada kasinsin Dorotia. Kan karding akasinsin mo. Pinatay na kanuida. Gaputadida kayat nga ibaga no sa dino ti ayan ni Tony. Sungbatan danto day nga inaramid da. Nagturad ni maskay. Isu kano tinang paltog kadakwada. Agpapada da amin at jablo. Awan tinasaya at nga aramid da. Anak, Agbayad danto. Gapo, iti kinadakas da. Malawag ka di lang ti saritan tayo. Wen boss! Kasta ti kayat ko kada kayo. Alis to kayo asumumbat. Wen boss! Amin nga ibagak. Agtungtungpal kayo. Iso, akada kayo amin ang nagbalin at taok. Da kayo tinagbayag. Kat kayat ko. Santak apanawan. Gapo ta ingat ngatok ti sweldoyo. Kas bodyguard. Ken pasurot ko. Kanya. Kayat yung kaditimbaga? Wen boss! Mayat. Tauray kay lagidan asumumpat. Wen boss! Mayat. Wen boss! Maray awak kada kayo at talaga. Ansot. Maskay. Wen boss! Aguray kayo man. Manglukluko kayo kadi. Wen boss! Apa yan, boss? Apa yan, boss? Gaputakas kay lamang lukloko. Sanmet, boss! Kas iti dayta. Agtintinulad kayo iti ibaga. Ah! Salbag kayo kitdi. Panawan kayo man lang. Boss! Apa nga pumanaw kabatan? Boss! Apa nga pumanaw kamatan? Sakan tumit ngamin, maskay. Tultuladam ti bagbagak. Anya tultuladan. Kita aman. Masurunan ni boss. Bayam, tayo na kay Iwan. Sige, magluto ak iti pulutan niyo. Isarunom itian ni boss, ha? Ada iti pagturturugan na asilin. Apay nga da ichay. Kat agiinom kayo na ijay paraangan itay. Masurun ngamin. Ipagarup na luklukon mi. Gapot agpadpada kami kini maskay iti isungsungbat ken kuana. Ken agidgiddan kami pay. Dayjay, tinalawan na kami. Anya? Kalpasan na malutom ti pulutan mi. Isarunom iti salit ni boss. Ituloy mi jay ti agiinom. Sige. Saan nagbayag ti kinadakas ni Solomon, nanang? Gaputada planok nga aramidan. Anya a plano anak ko. Sabi to nga. Anya. Wan. No iti kalabas. Kat sa anak agunay. Maaramid ko ti kayat ko itan. Gaputa asawa na ko ni Solomon. Mabalin kon asabidungan ti kanan na. Anya. Ay na anak ko. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Saan anasaya at ti kasta nga aramida manak ko. Agbalin ka a kriminal no kasta. Taapay, nanang. Adda ka di amuyo anasaya at nga aramidan tayo.
tapno agpatinggan ti kinaayop ni Solomon. Awanan ako. Ngam saan ngamin anasaya at ti pampanunutam. Agbalin kan akas kan kuana no kasta ti aramidam. Anak, Dinadaal na ti biyang ko. anak, asawa mo ni Solomon. Awanan maaramidam. Kat, anya nga tano bagbaga am akanayon, tabarang agbaliw pay. Anya, Nikabsat bukan. Kalkalikaguman na latati panagbaliw ni Solomon. Takabayatan as ibibiyag pa'y kano ti may sa tao. Adda kanugundaway ngagbalbaliw. anya, Pinanunot ko matdayta, anak ko. Kat numapasamak ti kasta, nagsaya at kat kuman. Diablo, ti adda iti puso ni Solomon. Kat iti kano man, saanen amabaw ingpay. Pasensyakan, boss. Pasensyakan, boss. Bueno, bukbukan nyo ti baso. Ituloy tayo ti uminom iti silid ko. Walang boss! Salbag kayo! Mabalin ka di amay salang ti sumungbat ka na kayo. Diyak kayat nga giddan kayo pa sumungbat. One boss! May salang ti sumungbat ko nakmet. Maskay, Boss! sikat imang bukbuk iti baso. One boss! Oh, Amsot, Boss, ingka kita ni Bakat Bogan no nakaluton iti pulutan. one boss. Adayta, naluton na nabogan. Nasaya at balasang ko. O sige, tulungam ni nanag mo dito kusina. Taipan kon tapulutan da Solomon. Pagkatbogan! Tayo pulutan mingay! Awen, naluton. Muntuyan na! Awen, mabit laeng. Siya kun ti mangipan iti ayan nyo, ansot. Ha? Sika? Wen, siya kun? Ala, agsublikan iti ayan nyo. Ta isarunok da iti pulutan nyo. Sige, nuday tati ko nam. Maragsakan lakit ni boss. Gaputa sika ti mga sikaso kada kami. Rosan, anak. Inikam ka di iti sabidong day talinutong apulutan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway, gagayem. Diuliwan na dinggen, tituloy tinabela tayo anapaulwan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon kan musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT of 540, ken daytoy nga istasyon. Biyag, wenno patay!